Majority of Ghana don't tell me a German for. Majority of Ghana don't form a German. Prophet, I meaning yet America so Babaka. Now, yet say, a madam to form your fun and infinity. Now, how about we have a general Paul Petition? I bet told you about the rule with the sound down near Pension with Sabos on 4. For any ashe for me ma obibia akwaba de batuma GH munyaba musun for Mexico ene dem di dwumedie eba besom mo one hour soya se mama Juliet Ventures any need to roofing dani da na chese wasoya se ne di dwumedie aba besom mo nia koso wo oman mu dani da different thing different issues so for din koda na ne jebi aba be Kenya mo na asa so na den nia asa aba be pie mo ananti ayenya ne say gospel musician yani Dindi Vincent Nyako wono no obezi watakrade ni dwumedi a wodi ni se chese o movie takrade o story takrade with ne nyomoto na gospel musician ya chese owo western region ne nsemu ni bi odi abetu dwane se nipa bebre susu asofo so dodo omo de omo rasha asofo so dodo ama dwumedi a wo gospel musicians for kra chese they are anointed powerful chese dane domo de omo yefun to wo fast bomb pa di omo dwumedi amom anointing kra en tasty en so ponche na ni to fanes opa chese gospel musician for powerful same pastors ni bi chese omo hype omo a chese wi ase afane na ye ni momo chese hype ne keke no mo de nam ne mo ba to me ye friend to me a chese omo no omo ni bi na ne nsemu a wo kan buta ni bi ni se akoye sa asofo ni bi hype omo a chese omo di nyane omo prefer omo members wo no ama wo mo a omo to nyom to fo no eni ni omo ho se wo mo pembo a wonya esa se dani da se mbwani na shifty akodi asofo ni sem na nsem we emu do mitwa me ho aba na enye ye biebie nsem so. Too much GH. We did akose Japan. E brebi am bese me TV me hwe too much GH. Omo de mufu a. Omo sports and as entertainment. Omo de mufu. Mo koso show mo. No any ba gide bia. Me da ma say love you. Obibia akwa babiem di ba efidie kase so munyaba Mexican and dey so matu mensa afre Prophet Bernard Asiam so meka ye ho na ye nchirechire nsemu papa oda asafu ani Dindi Holy Ghost Fire and Prayer Ministry. Prophet me ma akwa every video so me jinsu amofe na Prophet on sa city dey o ma efe ye dey radiasi so bia you find here ye dey janimu an ye ti genuine yet and they jana de pan because and me hu nhira wo hu nyina na Prophet na mo nsem ya abepie mu Prophet hu ne sen the dika ma mentia too much GH matifu nyina omo amanone ne omanmu nyina nyame ni munyam hye ni nhira ni bibia de omaye nkwatenten na mayemra yenua ne nsem so unse meka se onto ne boase baby a me gina prophetic word me san gina the word of evangelism me san gina the apostles what you say the apostolic word me gina 3 what you say the fivefold ministry me me gina 3 adoma che dem operate 7 na Kristo kan se wa ma na asem so aso atra ne dim tio wa ma na asem aso atra ne dim enti wa mo no de na asem ne ko prophets apostles evangelists pastors teachers tienio na aya nwuntofo no aya sometimes oman Ghana ha meminti abrofo nwom me edifo bia me mpa abrofo nwom ne me mpe so ati ase me kuro mo nwom uyi Sam Cooper
elder Breku, elder Ubri, me tom so an masori. Obi ba busa me say you are mo ba busa me say di fu adentia. The entia make an sense majority of Ghana dum tom ye dwamanfo. Majority of Ghana dum to for ye dwaman. Prophet, I didn't know. Meaning entia make us obapaka. Na ye tie say e ma dum to for ye fa nanim fa nachi. Na sa oba we aba be gina pulpit so. Aba to dwuma be wuri ti sa danko. Ni e pentie ni mu ti sa bosomfo. Aye wuri na congregation. Obi aso ti mi kan kire omo. Dwumtuni a oso to dwuma Yehova. Obeba ne nsamo research yi. Prophet Santa me dey dressing keke. Enye dressing. Wo mo ka say dressing a eye question mark ene de wo mapampam. Odwumtuni bia oso osie se wo ti se osoro abofo. Osoro abofo be ma paint na nim red gold green violet and pink. Osoro abofo be na say eyelashes, eyeshadow. Waka lipstick. Osoro abofo be. You na prophet. Wo mo ntade ko a wo sha no. Wo mo ti bi pa mo afiase abepem wo musisi. Nwumtuni be no. Ye breje nya na da bonten. Anya bo mesawo ene ku yesisi echi. Wo ya nwumtuni. Na senya wo si kire wo pa kire say ye Vincent asem a wo ka na enya mpa untimi compare nwumtuni anointing with prophet obi a kire say osayare tutu a obone eka asem na kasa. Me one time me program on New Market so me invite nwumtuni bi from me money di wajidin from Tema to Kaswa wajidin pa. Ya program na me ti ho e na nkroko ka cha me se me mfa me nsan ko to dachi obo form altar so ti se de obi di hama abo de chi abo form afa nwumtuni na tie mi obe de hu unse most of nwumtuni no mo proud. When you too arrogant because of Satan na tunu man yankopon. So what you say? No because of the rebellious heart of nya yenti no. Obi biara otunu man yankopon or try so be release ankofon. Etu de Ghana anyomtofo bebre na ye libre. Minimum bi ko mo wi apetesi o munum Guinness. Otuduma Yehova o. Onya nsamu be pem na no kase. Enso so otuduma Christ. Na de le man basa. Unsa sen ko mo be to mo buase na ka ya kire wo unyum tunu ni Bible mu ati ase lewi ni no me ba o lewi ni no Kristo de na sa mama na se on kire e bia sa nyum tunu no ka sa na sore ya kire ye wo enyum to ruso untimi nkotwe mpana na me so mic mu ntodom e haram untimi ntodom na me oba nkoda e me so mic mu e haram untimi ntodom na obi aye konkonsani e haram untimi ntodom obi a wani brade ubodua e haram Bible kenkan Zakaria waso ma mo todom no prophets apostles evangelists for o se sabo be todom a mo ma sankoko eni kan mo tutu na mo trumpet ansana wo ma pejadom na prophet enyom to for ye ka say gospel musician na ye na enim say nyame asem na wo mo de to nyom no na say obi di nyame asem to nyom a na chese when it comes to the kingdom worker me de me hu ni say obi ansin obi a o Dabi adoma chadie no Vincent e pa chire ana say ni awuso nsem kika kwa say Dabi layers no ho adoma chadie no edos eye nkron so ati ase ena Kristo said that you 5-4 ministry no what you say ene ni yakopon sa 5 the 5 pillars of the church prophets apostles evangelists pastor teacher uwia ansa ni bia ba adoma chadie nkron kenkan 1 Corinthians chapter 12 verse 4 eba bepem 13 wa oba adoma chadie nkron so uwia onso a oba 1 Corinthians chapter 14 verse 26 ba etigas was adoma chadie aduma. And because of asofo nkwasiafo bi eni edifo nkwasiafo bi a wo mu gu nyame emra ho fi what you say obi go to because the Bible a graphic prophet say na usi canon
ya wasofo bi na ama sa edin boyi ne ebia motumi an mudi ye adwuma ye bre na se ana se na wo asofo ni bi ye se na wo bobosu asofo ni bi ti sa because of asofo ni bi nkwasi asegunti no na me pese ye won so ati ase sofo ko hotel sofo fo biire sofo ya aza sofo ton meko oton adwonwo oton ebura munsuo oton ayi jene ye ton anwamo ye ton jollof fried rice apple guava any popcorn eti sample fo enti no obi gire to kasa na sofo kwa na mu ye nyum to fo kwa ye better tio that quotation of mine na 1 Corinthians 14:1 eti bi asa wase enkom sesere kasa hodo okay ka we breaki adoma chede ensu sano so ati ase we breaki enti wo na nipa no Bible say adoma chede nkuru ni nyina eye honkonko no de ma enti Bible say efri honkonko mu dia no dia ma dia tena kurunkuru yem ada enti na so fo na mo hotel your prophet who dey ensure say kasa adoma chede mu gwa wura anka nyomotofo di line wo de wo ho nokure osofo de nso wo de wo ho nokure reward bi wo when any pada say ni be conclude say racing ti abrante ni ye no ni say mo de abetu dwa no ogina bibi so opefem ana say ogina bibi so competition bi koso wo baby anka ensese koso ana unsa mamenka nokure the music ministry bebre na ye gamanfo se uyi 100 a emu 95 eye gamanfo unsa ene ura nsoni mu a otodwuma ofisi oye on top of the world but ni we fise Satan ewiase nyina ona na tunuma Yakobon otina kodwuma no asore no ba be di asa Satan no 20 oye rebellious sori ti Yakobon so no so di adenti ena Kristo otono ba afo mo se be politics ona ba afo ma eno no so be rezi na nyum tofo eno ti wo wiase nyum eno Kristo nyum Bible said do na humu bi atie humu nyum enti me sa Rastafarian songs ne sa hip hop ne hala mintie prophet who dey ensure how enyom tofo ne asofo competition bi wo mtem chese mo pray say power no we sing power because Bible mo facture say in sabe here nine be here no here teacher say your part ni nine you obi asa na dai obi adwumedi a wodi wo the kingdom of God ni mu so mu here na Argentina like as a competition o kasem any abate any kasem as asofo ne nyomtofo no difference from competition bi wo mtem bi because as a mo prepare ni die bi ana nice question pa no wa true unse ade ya baba ya big challenge in the ministry ns sofo panima onyuntuni di kwan e wo ne altar so a offense or you on top of the world but ni mu fi say sofo ne man akwanya e no beji altar ejina so minister in that pastor's grace na anointing mu e na sa nyuntuni wu jina okay adentina nyuntuni nkofo sofo ho na sofo de fo nyuntuni mu Patom scenario no adentina nyuntuni enko anointing the man of God but the man of God and anointing nyuntuni because the grace power authority na yekuta no oni bi etia anointing dey free pe munya ye rest upon your shoulders a hona Kristo also sunshuma tade foforo avodina na otodoma na obi kwati biti issue impartation what you say impartation but because of na homa surely greediness any epuase nyoma ye ti sade ye ho nyuntuni begina altar so a aso ebaifo so what you say nyuntuni begina nyame altar so a aso ma no ota ontimi begina nyame altar so na dross enta bonten enti prophet who di church and say mo asa ho maso no kura abante yi kra ebe pem cast no kura nyuntuni oye very powerful than the man of God. God, Genesis to Revelation. Elijah not to do. Maybe so. Elijah not to do. So therefore, dear, you are Elisha not to do. Moses not to do. But these are where vibrant men of God with power. So what I say, one command here or so Jesus.
and now you swap up on you very powerful. But I say, Apostle any more, and they will win a for the currency. Or deep form, what I say, cabinet yam, deep for palm. What I say, but and then because I could shoot and pass Yasema into power never say Kutan, I will draw back. Niau Patchen said, and you would to me and to me in front of one compare what software will no, then it's at 2 on him to me swing party and man. No, sir, and then because of any mushe, so what I say, any mushe and an idea woman. Now you need the other one to software say. Bible no so for the sincere shoe. Kristo tinimu. So what I say, won konkwa senema with power, authority, dominion. What I say, won you tuni no ba be minister won prapra kwem. Na nya miesema ba be bubu nkonua. One point to ho. In you mutuni ni dia ne say. Before I nsuo beto no. I just say pete enti nsuo na pete bia kwa moment nsuo abeto na no na ye na djuma na wa djuma die na nkasa na ya sofo so prophet fo so apostle evangelist omo na ejira omo so eno na woka what you say me say me a prophet me to jompa so what you say the prophet they can a package ye ka asofo ni bia ye package ye ka osofo a osofo bi wakro no sa to nyom ana me boa prophet so what you say enti na abrante ya semo a walking ya ebeto amanfo asum se ye asofo no efele se omo ye powerful na o say acclaimed pastors omo free some ye powerful nyum to fo no ye powerful se wo wo hwa asa abrante yin semo a walking ye jealousy bi na che se ni die bi a won fa ma asofo enti no timi ebe gina wo kasa ansem me da wanu se unse me ka se jealous and I won't say the majority of island to follow because of Omumro Moasinti, Omutimi Mom altar to minister on that altar. Now, among Musansi, who should be womb. So, what I say, and they bring out to derive more power from the sea. May Emra, ye bay granting interview be a maybe a Chamoha, the Baby Bamanim, and phobia, how many are so for cobbles, madam, Neboso Miso. I say, could chap on difficulty. Ritual say man to be bring our friend. Said that what kasapa. Who said, and then because of sound Pasiadi winter, a one yami fientin. Say so for uns I must show now in Junior Untiminunta. Because Namias Namir Dumanania Brasianam. Ultimate Mel was in search of one Asia, any poor baby fam. One dear course was soon, and a solid beer divination be a Satan can take dominion in the church. And I remind you, Satan and not to do. Bible do try Satan said the whole fair. Oh, to me, and Munyamu. Enti ukasa na chese bonsam on pre-say nyom to fo be come with him. Enti sa bad attitude na ye omo yi neji awomaso eni sa ni na na ye. Ghana nyom to fo bebre na. Ya koso wo mo life so e so mo hwe ni ya na. Unse Ghana nyom to bebre na ye dwuma Satan. Bebre nwa. Abrante ni nsem wa na wo kan no pa kire se enna masofo a dodola geomatum ama chese omu ruli omunya ni omu penile from one time ma enyomotofo ne kra de ye ka omu nkebi oma yira wo system ye nwomu na opa chese ye testi omu like omu anointing ne mfanhye yampa the enti omu anointing ne mfanhye so omunya nkwasiade omunya nkwasia so omunya sex no munya si omutum no tia omunya omunya san kwasia semo na otuduma ye wa no akwakotu adu atia omunya na producer out no obi and ni mo bauta wo so se be fa otu na fo ni wansa ansa ma produce perfect mami chicken ni njina haya Ghana nyum fo be e ma be bre no a ye fo ma ni fo ma chance mami njina haya upa chese omu mfanhye because of omunjume omu jamai jamai when you bring omu hu se nyame adum achedie bi krom enti eso mu show mu ye na omu live wayward life and so omu tu ana moto nyom aye edujuma eso mu di anasa na upa chira na odum chino obetu ni ma so akori appetition
It's all value gift no one. And Omo is one year business. Minimum you for be. Woman is some year business. Or you shouldn't buy a kutan here. It's no where betting in the business at home. Or you shouldn't buy the personal life. And to be or Tanishwa or Totomle Keke. Or we are a couple of Passia Pablo, or in Marco Hotel, or you junior Lumbi. Also to you my Jehovah. As a gospel musician, as a minister of God, you are not passing Marshall, a man. Ah, now okay, that's a new to phone, yes, sir. Messing majority 95%. 95 Akoshibra. Now, Obama could be found my 20. I was sorry about whom. Are you okay? We are because I'm through the Holy Spirit. And two parties send you to phone, Ebi, and I send you to majority of them. Kakrabin and Tuduma Yehovah, when we are pure, holy, kron. Prophets, send you will say, can you dear? A foot to say a time of Kopami, say foot to be a walk, and man you to four. Send you a bay anointing, send you made your mother anoint or mouth you may dear, your man a UPA. And say, will compare with Obia, 2 years, you may so be a numb. So it's the ATM more from an anointing is not an aqua for John to mono. If it will be our one, a baby, the soul, the Batuja at the amom. Mr. Mogana Muntufu, Munya Kushibra. Number 1, Munya Kushibra. Namunya Kwasiadina Muyam. Ultimate your bana. Oh, fee ana hotel. Now, Medina, me all Tassabi Totum. I'm a new party out. We are before. Obama, unso timi no ba nkoda onfo onsan kwose baase na nkofa han kibi me before baase na nfa me nyankomade o enye adwuma as a man of a minister of God I will totom monta de se ehunhia ultimi nkwose ntade sini ubresia na ho upioto na ho usiamu ho na okeka wani mu te se bosomba ni abobo yetide etra yesisi wo so toduma Yehovah ya penti asa bosumbia ya hwene ni mwewe mesero ya tujuma mawurade o ya tujuma Satan osese wo ne a fa tujum dede eyi awurade aye o tujum ya no akọ eyi wakọ baabi efere bia ba o tujum wie no akọ clubhouse as a minister of God what a shame monsa musune mo ban na adom ne mo sana awurade bowura mo enye adwuma Nyamia kwa meka se from Prophet Bernard Esia from Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Aye intercession kwa odiman kwa o how bi amanie bi atiti bi freme nyantwetwe nkomo manwato ayo ebusiafo ye ne Prophet Bernard Esia ena etwetwe enkomo na senia wosi ka no hia no wo problem bi a the number eda se e wona wafa na woni no atwetwe enkomo aha ena mebema ye kwan ne yedi mo asidwumedi e course no wadwenkyere e wo ho ene sen adwenkyere bi a wo ho e ho behia se wo de beto ye comment section wo e de ama ye sen ye se na afen so won subscribe ya na wa subscribe de ama sen adane de dwumedi bi atumu a wo na wo be ye first person edon boy na wonsa ebeka bi na dane da wo share na wo like edemaye eya wana wo son ya se Mama Juliet any need to roofing munya ba medical ene de nsumidi dwumedie ebrem da se na ye besan ehia makram the major prophet kum chacha on say me catch wo say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura